svima, ja sam Ema. Ja sam Patricija i dobrodošli na naš kanal. Za danas vam snimamo BFF tag, ali sa malim twistom. Hoćemo im pokazati? Da. Evo kao što možete vidjeti tu. I uglavnom, ako si nacrtate s crnim markerom kvadrat i upalite blic na mobitelu i slikate držeći mobitel na tom kvadratu, onda vas kao onak... zapeče. Ko one i šokeri oni. Da. Uglavnom, nismo još to nikad probale, tako da ne znamo zapravo kakav je osjećaj. I koliko jako boli, nadam se da ne, ali uglavnom zbog tog blica, blic reagira s tim markerom crnim i onda vas kao stresuje struja. Da, uglavnom svaki put kad će neka fulat pitanje, neće ga znači točno govorit, morat ćemo se... Tako je, imamo svaka 6 pitanja i probali smo smisliti što neobičnije, što teža pitanja, da nije ono najdrža boja i kako smo se upoznali. I jesmo li se? Da li ja spavam sa otvorenim ili zatvorenim vratima? To je jako dobro pitanje. Znam, spavaš sa otvorenim vratima i onda tvoji roditelji ujutro ih zatvore. Da, ali ne mogu zaspati sa zatvorenim. Da. Barem malo, lak more, barem malo. S koliko godina sam dobila svog prvog psa? Čekaj, ne, znam. Možeš ti pa reći, tipa 7-8, tako. Znam da si bila dosta mala. Isuse! Ne, zato što ne znam. Možeš 2 godine gugnut. Da, onak imala si 6-7 godina. Nego? 4. Tak rano? Ona je 10 imala, ja sam bila 7. razredom. Idemo te stres! Ovo je jedno pitanje koje neće pogoditi, mislim da se ostalo znaš, tako da... Svoj. A Isuse Kriste, jel to onak fakat jako boli? Ne, neće vajda. Blic moraš upaliti. Malo se svijetli, fakat. Ok, koji film, ali to ti je onak serijal filmova, to ti je hintić mali, onak mrzim, znači ne mogu smisliti, to sam ti onak već 100 puta rekla. Da, znam, Star Wars ne možeš Gospodar prstenova. Da, uglavnom to je to. Kako znaš? Pa znam i to ja isto mrzim. Fakat onak ne mogu izgledati, znači to je 100 godina kao prvo. Ne mogu Hobbiti to, znači ne mogu. Star Wars, Zvijezdane staze, Zvijezdani ratovi, ratovi zvijezda. Dobro, moje sljedeće pitanje. Što najviše mrzim kad ljudi rade? Pitanje što voliš. Ovo je da si mi to postavila. Mrziš kad ljudi mljackaju. A loud chewer can be a tricky situation, but you'll find success if you approach it with your best manners. Oh my god! Shut up! Shut up! Chew with your mouth closed! Skoro hodaju. Ne, to je nisam sam na mljackanje. Definitivno, znači ne mogu. To kad mi mljackaju, a još onako kraj mene. Da li mogu podignuti jednu obrvu? Ne. Ali, Frenica! Da, kojeg psa želim imat kad se jednom ocelim sama? znam da želiš onog, kakvog ima Adeline. Da. Ali ne znam, Blue Frenchie, ne znam kako se... Da, French Bulldog. Ja sam na išta alergična. Ovo će isto točno pogoditi. Ne, nisi alergična. Da, ja sam na išta alergična, hvala Bogu. Sve sam pogodila do sada, ovo je bez veze. Koja mi je obrva draža? Desna. To si mi rekla jednom. Ja sam ja tebi isto rekla da je meni desna draža. Ali jesam li se bavila nečim prije plesa? Ne. Nisi nikad. Nešto malo odbojku u osnovnoj fakat, onako otišla sam na par sati. A dobro, ali prije plesna. Pa da, to je bilo prije plesna. Koji broj cipala nosim? 30, to sam sigurna. 39. Da.
A znala sam 38, 39. Ali nije, ali neke cipele onak imaš 39, 100%. Onak 38, 39. 38,5. Da. Da. Najveći broj. Pa dobro, ajde, okvirno. Ajde, rokni se. Ne mogu, Ajde. fakat ne. Aj, Isuse Kriste. Aj, Nisi pogodila 38, osim inače imamo neki jedne cipele koje su 38,5. Da. Šesto i posljednje pitanje. Ema, šta me najviše žicira kod tebe? Mislim, ima ih više, tak da možeš birati. Wow. Dajem ti pravo izbora. To kaj živčanim. A to i ti radiš. To mrzim dobro, ali dalje, ima jedna stvar koju toliko mrzim na tebi. Ne na tebi, nego to ti naglašava. Ne, neću ti reći. A što sam ljena? Ma. Nemam pojma. Ja vam mrzim. Kad Ema znam da je vidjela poruku na svojem ekranu, ali neće odgovorit. 24 sata, ja čekam da ona meni odgovori kad je fakat bitno. Ona vam je najgora osoba koju ćete u život. Ja si već doma znam da je ona tu poruku vidjela na ekranu, ali da ona neće odgovorit. Jer ja znam kak ti, ja znam kad smo mi zajedno. Aha. To napraviš. Aha. Ja uvijek imam osjećaj da kad meni Patricija pošalje poruku. To što si ti? Uglavnom sam mislila odgovor, ne mora znači da ga ja znam. To je moj problem. Ja inače ljudima odgovaram, ali njoj baš ne. Zato kaj ja imam osjećaj da ja kad vidim to, kad pročitam tvoju poruku, ja znam šta ću ja tebi odgovoriti, ja imam osjećaj da sam ja tebi odgovorila. Kako? Iskreno se nadam da tako nećeš. A koji mi je najdraži sendvič u Megiću? Kaj Megić ima sendviče? Hamburger. Aha, baked chicken. Znala sam. Big tasty bacon. A dobro, ja to nikad, ja fakat ne znam za to, taj big tasty. Ali je, najdraži mi je. Big tasty i to s baconom unutra. Kompromis. Ne, za kraj, jedna drugu. Ne. Molim te. Evo, ja tebi dam svoj. Ti meni svoj. Aha, kao ovak. Fakat me jako! I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se video svidio. Mene fakat boli. Ako vam se video svidio, dajte mu veliki like. Da, i mislim da si ti kao pobjedila. Da, mislim da sam ja pobjedila. Ja sam se na kraju s tobom išla stres da ne moraš biti sama jer sam dobra prijateljica. I notification, shout out, ta stvar. Ide starici, donja crta 86. Hvala Sara, puno. Da, ako želite dobiti pozdrav u sljedećem videu, sve što trebate je pretplatiti se na kanal i uključiti obavijesti i onda... I komentirati bilo šta, da imate uključene notifikacije, bilo šta, uglavnom. Da, i to bi bilo to. Da, pretplatite se za više nas. A mi se vidimo u sljedećem videu. Da, bye!